Чуваш Академия театрынче сезон вишления майщения хайлав хадерления. Наци драматургиен классикен Петр Осиповын пьесы тарых хадерления сурхури сари спектакль. Премьеран те репетициянче перен корреспондент Александр Осипов Пудзагорча. Петр Осипов драматург театрын пірреміш актері зінчен пәрі, шоралнаран бақышек шыр жерім жыл жидет, шақпалы бұлыма театрда шене шпек етсейлешін. Шавақта премьера юбилейбе гына шықынман. Тері спектакль хадерлегензем. Шамырк актерзем авалки чаваш характерне қалыплашын, әлікі бұрныжа сынлама вренешін. Чынақта шавдері паға тұрдыма артисем чуна барза бұрныштаны көш керет. Пьесыра болза ердеген Петр Максим пенде тұғыр жервін жечіміш жылғы революция заманы пе шықынны пулзанда вырында чываш яленче шинсен худшыны візем. Оның жанрыне детективлы триллер да деме бұле. Шамры хиража, ажа журадать пуян аржинран, пуян качыран. Кайран вара анжақта качи, паллах пуян хирех качайлет. Анжақта ажа журалны ведь хавара туй выгоденче, шавында ажине бұрзақ хварать был, ашыне дыттарать. Паллах хиражашын шавдері пызык еныш. Шамрык болны, айван болны. Наталья Сергеева режиссер хэйн репертуар списокне халичен пулман, кударанчен курман ябалазымбе пояндак матарыжань. Намаяк пулмашвал Юрий Скворцов книгедері хаделяни пьеса бахани еверлі спектакле курагансем хавхаланза ежыннычы. Кунзырбушне пентедығы жервунжичымыш шулхи революции тем дезенде халах историнче чываш чунизенче шавдери тааран ергыварна. Шаванбада она манма майжук тезе жутлать режиссер. И бирунда тересібе галазашсан Петр Николаевич Осипов ширна сюжета жешмар, и бертерле я балазне туза пахмашутларымар. Смахранында техникум сенинже, и бир чиргюне аргатна да, шав чиргюре техникум мененде сыны бирин булза ирдеть. Шембек тене хириш крешнине питлезе кадартырмар хамар спектакльде. Спектаклін тебірлайхе не хаделегензе мана пурныш вағычепе шиғынна ябалазымпе поянлатны. Сургуры елы авторын теп шухыжы пулман балак, режиссерба художник, композитор, сюжетре вағыт паузы гурза, халықын илемле елызіне кадартма жұтланы. Кувара халхи горагансем жын шавдері қызықлы. Манзынарынды шамракер, унжи чередемеле, пірреміш юраду, самана ұлжынны вағыт, революции, шене ела, бурди интересля, малегаламала, шавна бурди шамрыксым парынаща, бурнаща жавынба, шене бурнышты вас дезе хавхаланаща, шене ябала дезе, шавынбах чевашне декыштах манмаща демеле чеваш халахе, пірреміш юраду, чи азымра юлаганны. Артисем хавхаланза выляще, райка цанарне калапланы Светлана Лукьянова, хэдия асламышсен челхека вене пәдем чуни жеребе кірзекларны дейін. Шавдері характерлі Александр Петров темдерлі сынар да бұрнышланы. Халхинче вылаган пуянчыва жунын пулдарулық списігінче чипілдеріштесем шудинче. Бұрнышра жуғын болзанды, сана жинже пуяна вылядып. Санарне гына мне ман жутпа хамада, халыға да пиде интереслі болмала. Хамрын малдан хи бұрныжы мінлі болнызыне, мінлі үснезіне азы елдерзе қыдартмала. Историне манмаламар. Сцена пиде илемлі. Вақыт падатачы шығынны илемліх педе илер дейді Наталья Зверева художник. Музыкине Лолиты Чекушкины материала лайық пілзе қадерлене. Пір ябалагына пыжырхандара. Чываш юрин сассине кыларма артисем тебе еребек хынықса жидейменға. Сурхурере шәрі ярса нардуган юрри юрласа юмыш пықнын пілдерішне ынланаймашы. Академия театрынче паянги кушпа пықса полнышланы чын чываш классикки. Хальхи шамрык кураган чунисине хускатса, шухыша яма пулдарасыне шанас келет. Чываш енкаларым вали Александр Осипов, Семен Антонов.